Yesu Kristu. Bazalwane ngicela ukulungisa iphutha la last week. Khona iphutha engilenzile last week. Ngizoqala ngilungise lonto ngoba kufanele manje ngipractice. Ngumama uElina Mbatha. Futhi ngugogo the very same time. Last week bazalwane uyazi ngeke ngaba nenkinga. Ngicela ningixolele kakhulu ngoba ngasuke ngasho igama kuphela. Ngasho igama lami nguElina Mbatha, azange ngizisho ukuthi ngumama noma ngugogo. So bazalwane ngiyaxolisa kakhulu kule nto leyo. Uyazi bazalwane into engiphushele kule nto leyo angikhulume kabi ningangizwa kabi ningezwa ubuhlungu. Yiloko kokuthi Saturday ebusuku ngathi inhliziyo yami yazi ngiyafisa ukuthi ngisukume ngifakaze. Manje inkinga yami ngoba isikhathi le ngoba kwakubhala 5 minutes. Le nto leyo yangihlala kabuhlungu enhlizweni yami. Ukuthi u5 minutes ngizomenza njani? Okay, mase sengisukuma vele ngathi awuthi ngisukume ngihambe vele ngoba ngiyathanda ukuthi ngihambe ngiyofakaza. Ngusaka uNkulunkulu angenzela empilweni yami. Mangifika lapha phambili kunalento enhlizweni yami ukuthi u5 minutes lo abambekile ngizombona kanjani ukuqala lokho nokuthi ngizokwazi ukuthi ngimbambe nalo 5 minutes nokuthi ngingamjampi futhi 5 minutes iwarambe kuyilonto leyo kakhulu noma ngimile lapha ngikhuluma kusho ukuthi engqondweni yami kurenga lo 5 minutes lona ukuthi lo 5 minutes ngoba ngesikhathi sise Richards Bay ubaba uye wakhuluma kubazalwane njengoba bebefakaza athi bazalwane nifakaze kahle akagxeki usho kahle athi nifakaze kahle kodwa manje na ke seneqa umthetho senenza isono wazi wathi kufanele ukuthi nize nihlambulule le nto leyo nisivumele sono manje nginalo nto leyo so bazalwane ngiyaxolisa kakhulu ingqondo yami behlangahlangene ngalo nto leyo noma ngikhuluma nje ngiyakhuluma kodwa nje umoya wami ngicabanga ngo5 minutes so ke ngiyaxolisa kakhulu ngicela ukuthi ke nonke ngixolele ngoba the way ke kwenzakala ngakhona ukuthi ngithole ukuthi ngenze lo mistake leyo nje mangifika ekhaya ngoba ngiyithanda ukuthi inkonzo ngizilalele same day ngiyavula inkonzo manje ngithi ngilalela inkonzo bese ngilalela abafakazayo hawu yini manje lena engiyenzile ngisho kanjalo yazi ngezwe ubuhlungu enhlizweni nami kangangokuthi ngize ngathumelela ubaba EVN ngathi baba ngenze iphutha la noma ngabe mhlawumbe bengakaboni lokho noma ngakabuzwa ngathi baba ngenze iphutha ngoba yazi bazalwane khona into engiyifila enhlizweni nami ngiyizwa enhlizweni nami angazi mina kulami side seloko ngangena ekhaya lezi kunale nto lena uyazi yonke into engiyenzayo manje i-wrong empilweni yami konke nje engikwenzayo noma ngabe into engakanani ngiyibona ngazi ukuthi yazi ngathi angenzi kahle ngathi angenzanga kahle ngizibone ngazi ukuthi yazi kuyo yonke into ngizibona nje ngimubi nginento nje ezi-wrong engizenzayo ngaso sonke isikhathi ngiyafisa ngithi uNkulunkulu wami ngiyamcela uNkulunkulu baba ngicela ukuthi ungisize ukuthi lapho ngingenzi khona kahle ungisize kodwa futhi uqale ngaphakathi ukuze uphumele ngaphandle ungenze ukuthi ngenze lokho kufunwa nguwe ngoba bazalwane njengoba nje uNkulunkulu mina ngiyithi uNkulunkulu ngenzela umusa phezulu komusa it's like kimi sengisindiswa manje ngokwesibili manje ngithi yazi angisathanda ukuthi iphutha engilenzile lokuqala njengoba ngangisindisiwe ngihamba ngendlela engangihamba ngayo ngenza amanye amaphutha ngiphinde futhi namanje phinde futhi kwenzakale le nto leyo ngoba bazalwane khona into engingayazi yenzakala empilweni yami suku nemini ngendlela ubaba ashumayela ngakhona izwi lakhe izwi kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu nangendlela afundisa ngayo bazalwane noma ngilala noma ngivuke ebusuku yazi ngithi uNkulunkulu wami angiyazi lento lena yazi kusho ukuthi kuba khona lento engingayazi yenzakala ngempilo yami izwi kaNkulunkulu manje kuba nesifiso enhlizweni yami ukuthi baba ngiyacela ukuthi ungisize uNkulunkulu wami ukuthi manyingakholwa ngikholwe ize ukuthi mina ngahambe ngiyolahla ngifisa ukuthi bazalwane ngihlale kuNkulunkulu engicela njengoba behlale ukuthi senze izwi kaNkulunkulu silalele silenze singacini ukuthi silizwe senze intando kaNkulunkulu lokho mina ngifisa enhlizweni yami kakhulu ngiyacela uNkulunkulu angisize bese okunye ngithe ngizoxolisa ngakho yini ukuthi kwesinye isikhathi bazalwane nginokusukuma ngihleli ngithi mhlawumbe ngizosukuma ngikhulume ngithi mase sengifika la angazi ngivele kujike yonke into ngize ngizibuze mhlawumbe mase ngihleli phansi ukuthi hayibo
bengithe ngizothi kodwa manje nasengikhulume ezinye izinto kodwa ke angazi nami ukuthi kusokwenza kusho lento lo vele into ekhona kimi ukuthi ngasukuma ngithi ngizosuke ngikhulume ngithi mase ngifika lana bese sekuyatshentsha ukukhulumeka okunye ngize nami ngizinangalele angazi ukuthi kusekwenzakala ini. So ke mhlawumbe kusesikhathi ngangelanga ngizosukuma ngithi ngiyakhuluma kuvele nje ngithatheke ngikhulume enye into kwesinye isikhathi. So nizongibekezelela ngoba nami ngizibuza mase ngihleli phansi ngithi hayibo lento bese ngiyikhuluma bese ngiyithatha kuphi kodwa ke nami angazi ngibonga uNkulunkulu kodwa ngithi as long as ngingakhulumanga mhlawumbe into eyinhlamba bengikhuluma into mhlawumbe ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngempilo yami. Uyazi ngiyambona uNkulunkulu engisiza imihla namalanga. Uyangisiza uNkulunkulu bazalwane, uyangisiza kakhulu. Yazi bazalwane bengikholwa njengoba bengikholwa ngomzalwane. Inkinga yami enkulu benginayo kakhulu bekuwulaka bazalwane. Benginalo laka lolu sengikholwa benginalo laka oluhlanyayo sengingumzalwane. Yazi nje ngizwe kahle ukuthi angikhoni. Yazi nje seloko ngafika ekhaya lezwe. Yazi ngendlela ubaba ashumayela ngana ngendlela afundisa ngayo. Kusami angazi ngizothini. Kwesikhathi ngikhuluma nabantwana bathi hayi musi uyasithi sangithi nina anisaboni nagcina ngalesa sikhathi njengoba ngangihlala ngithethisa anginithethisa ngikhuluma nani kahle ukuthi hayi kukanje angithi umuntu uyakrema kwesinye isikhathi uthi akwazi ukuthi ngiyamazi vele mhlambe lo muntu uyadelela uthi noma sofika kungasekho lapha usadelela uthola ukuthi usase lapho yena kanti wena ukho lapho. Manje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu yazi ziningi izinto uNkulunkulu angisiza ngazo futhi nginikele inhliziyo yami ngizidelile ngithe baba akwenzeke yakhe intando ngempilo yami ngoba bazalwane angifisi ukuthi ngigibele ngisuke ethokoza ngize la ngizomosha isikhathi sami ngikhonze kusukela ngoJanuary kuze ngoDisemba ngimosha isikhathi sami ngingazi uzokwenzani. Ngifisa nje ukuthi ngihlale kuNkulunkulu ngenze intando kaNkulunkulu ngoba ngifisa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu ngihambe ngiyobona isifiso sami leso esikhulu baba bazalwane ukudlula yonke enye into engikubongayo bazalwane ngama la it was before Good Friday 2 weeks before Good Friday ngiphethwe inhliziyo ebuhlungu ngale ndlela engayazi nabantwana bami yazi kwakubuhlungu angifuni qamba manga ngaze ngakhuluma nobaba uJali wangikhulekisa naye wangisiza wangiyala engibonisa nje futhi kahle ngezwe futhi ukuthi hayi cha uyangisiza how kuthe njengoba ngangikhuluma nje naye inhliziyo yami ibuhlungu njengoba ngangisho ukuthi ngihlala ngingedwa manje ngisengifana nomuntu ohlanyayo ngaze ngathi angisena ndaba ngoba futhi uNkulunkulu ungisizile ngoba noma ngingedwa ayikho into engisawami as long as ngikhile emnyango vele ngilalele ngivuke kuseni kungekho lutho olonakele. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale viki le Good Friday ngolwesine kuthe sengizophuma nje sengihamba ungena imessage how umntana ubhalile mama ngiyaxolisa uthi kimi mama uhambe kahle uNkulunkulu anigcinele phephe bese sakathi mama ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngizwise ubuhlungu. So ke ngoba isikhathi bese sesingasekho ngafunda leyo message leyo ngathi okay ngiyabonga baba emva kwalokho nje ngavele ngamphendula futhi kuWhatsApp ngathi hayi ngiyabonga ngahamba ke kanti uNkulunkulu njengoba ngikhala bazalwane ngoba uNkulunkulu bazalwane usenzela umusa ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu ufuna nje ukuthi phela sihlale kuye simthembe siphelele kuyinto afuna uNkulunkulu akafuna ukuthi kusho ukuthi sihambe ngolwesine kwase kuthi ngolwesihlanu ngiyabona ubuyela ngazi ubuye ngoba ngizange ngisambuza ngoba sithe sesibuya Sunday ngifonela umntana umfana lengathi ngiselela ngoba ngilala ngaphandle so athi kimi hayi ngoba ungibiza ngamkhulu indaba ukuthi lapha ekhaya khona abantwana babodade bengibiza ngamkhulu usethi kimi hayi mamkhulu indodakazi yakho ikhona nguye manje ozokuvulela lapha endlini. Okay bese ngithi ake ngiyabonga yazi ngezwe ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngempela imoto ithema ngabe ima lena beyingqoba lapha ngaphandle awungeza umnyango uvuleka ngavuka igate ngangena cha ukhona ngambonga uNkulunkulu namanje ukhona ngihleli naye ngithe enhlizweni yami ngicela uNkulunkulu angisize ukuthi
umntana mangazi mangabe khona uthando bekangaliboni engibonisa lona amvula amehlo abone ukuthi ngiyamthanda. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ezintweni eziningi esingena kuzo ezibuhlungu noma zinzima asizithwaleli zona noma kubuhlungu bazalwane, kodwa ukuzwa ukuthi angizithwalelanga lento lena ngithwalela uNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngiyafisa enhlizweni yami ukuthi ngihlale ngimkhonze. Okunye engikushoyo futhi lokho ukuthi bazalwane, enhlizweni yami nginalento lena ukuthi sithina njengoba silana entabeni kaJehova kuyabonelela, siphuma emabandleni ahlukene angafani, nezifundiso zasemabandleni wethu lezingafani. Manje njengoba silana nginale nto lenhlizweni yami ukuthi azibefisa ukuthi singahlala senze silalele imfundiso zalana njengalokhu ubaba esifundisa ngoba ubaba ayikho into asifundisa yona ephume endleleni. Even nabefundisi bethu nabasibekele bona phambi kwethu bahamba endleleni yakhe exactly la yena ehamba khona. Ngathi nje uNkulunkulu njengoba ubaba uJali bekathi sibe munye, lapho singaba munye ngalendlela engingayazi futhi nabazalwane uNkulunkulu angasithumelela bona. Uma singahlala sisuse ukuthi konje mina ngiphuma kuleya nkonzo nomunye uphuma kuleya nkonzo, kusho ukuthi sibe munye silalele imfundiso yala namanje. Wonke umuntu alangazelele ukuthi ngifisa ukuthi ngiyenze lokhu okwenziwa la. Ngaleyo ndlela leyo bazalwane, njengoba ubaba esho, inkonzo engaqhubekela phambili nabezayo noma umuntu mhlambe nje kade engakhona efika thina sibambene siyinto eyodwa, singaqhubeka senze into eyodwa, inkonzo iqhubekele phambili noNkulunkulu abonakale, sibe kusho ukuthi abe khona phakathi kwethu simkhonze. Bazalwane, ngiyafisa yazi bazalwane, angazi ukuthi ngiyenzani. Yaseloko ngingena ekhaya lezi ngathi manje sengizohlanya la ekhanda lami ngendaba yokukholwa ukuthi amaphutha umuntu awenzile, njengoba bazalwane behlala befakaza, hayi ukuthi kusho mina ngedwa ukuthi kudala besikholwa, kodwa amaphutha ebesiwenza bazalwane sesikhona enkonzweni phakathi, sihamba sithi siyakholwa, sisindisiwe, kodwa manje ngendlela besenza ngayo besingenze kahle. Manje uNkulunkulu angathi angasisiza-ke ngoba manje sesithole indawo la khona sithola khona ukuphila. Ngezwi kaNkulunkulu siyondliwa, siyalungisiswa ngezwi kaNkulunkulu. Okwethu nje ukuthi kuphela sivume, sibekele inhliziyo zethu phambi kaNkulunkulu ukuthi asisize. Ngiyaxolisa ukuthi noma ngisazi noma ngibingelele yini noma ngibingelelanga, kunale nto lesenhlizweni yami uJesu Kristu uyinkosi.